Ngarod, atay sagot mi kadagiti nalakayan, abaro. Happy kita anak. Nalakayan na balasang ko ng ngarod kanyo. Nalakayan, abaro. Alright. Alright. Ikaw. Okay. Para kiniading Michelle. Dantulata agururaya kay nakaisem ama ngagek manghibos itikin na baak mo. Dantulata napudnong ayan sumangbayen aditaig igiden ket amo kapadpadaanan na Lagay akaw gemagnam na maaklata nga adda masaraka awayan ipukaw-kaw ipasindayag kaw nudumtingin iti raragsak ko dantulata jak agpatengga Ay babae. ay babae Uray balon. Ay babae. Anay tudeng kaniya. Kaplanas dantulata jak agpatengga tay babae oray balon tay babae anay tudeng Abo karoba, nagreso na tagat live. Abo kan kansunan, dagiti pagayam yo. Idol John kan. Idol Jan Mark Pastor, Operator, Embalsamador. With license number. Wow! Siyempre, dapat na embalsamador ka, lisensyado ka. And the Binibining Pilipinas candidate number 4, Ms. Rica Ancheta Valdez is watching. Uy. Iti 9 kilos per left and right na data. Ading ko nga data. And 50 belated. 50 50 idingi medyo siyempre kaputa damo ti darling nan. Kapipis it bimabati timbang na. Okay, belated happy birthday kang kaading Rica. And greetings coming from Funeraria Agustin. O kita aman na sa bahay at yung nag-greet ka niya na. And thank you for your hair and makeup kanu kunada. Idol kablaawa man ni Uncle. Nalpas gayam det. Nalpas. Mga idol nagasat ngal daw yo kablao man ti family abara kenan chata dita ilagan. Cordon pa yung anak ang runantay mahal ko Darwin at dalawang bulog ko. Warren and Ikong dyan sa barangay Namnama. Maraming salamat po. God bless watching from Kuwait. Warren and Ikong kunanan. So medyo kumusilap ka pa kasi. Hamat. Yan sa barangay Namnama. Maraming salamat po. God bless watching from Kuwait. Okay. Naimpag nga daw yung Kuya Idol Kablawa Mount Pamilya Plus. Dita barangay Bakulod. Ni Tatang Boy. Inang Lydia Kisa. Ma'am. Kani Bong Blas. Sigurata ni Bong Kastamot Blas. namanong Junjun ken Tonyang. Request ko man day Ton. Ako nagbay pa nang ibagam. Sige man. Tunyang Manok na pula para kanila kay kong Ryan Respicio from Joy. Agyaman na ka sa Ni Bong Blas. Okay. Kapag siguro ni Bong Blas data. Na yung panggabigat yo gayam kahit kawan nga kablawan namin nga taga Manano, Malig Isabela. Maglalo ka dagiti family Becarme ni Angkal ano na yan? Angkal ko Ingo kaya day talang programa yo iti uray na. Thank you and God bless Johnny Jr. watching from Malig.
Naimpang mulami amin dita. Datoy. Dita. Malig, Isabela. Ayan. Ibagay na kita karoba yung iyon na nagitiran radyo ta. Ano ka? Maliwliwa ta. Ni ating Roda Ponceja Kaurakis, kung na napakablao man, mga idol kinila kay ko, nga ni Brad Kaurakis, apo maawatan ng nga ruta takab sa datakit. Puro mo, dadala kay mo. Okay, good afternoon to Brad Kaurakis. Don't ever make kulding to your wife anymore. Kung na makabuso rin, tamatik ka na pampansinan. Ngam, nakakonsentrate nga agbuy-buya kanyayo. Yan. So once again, good afternoon, Brad Kaurakis, and we hope to see you soon. Ang daringunguti agong tadita balong makita taon. Apo, Diyos ko. Bagpeni Charmel ta makaawat ilo nagdakil nga tao. Gobyerno? And good kasla gobyerno. Gobyerno, dada. Dakil tao. And tumanang Elisa Yadao Cabal from Hawaii is also watching. Good afternoon, Manang. Good afternoon. Together with Julie Fernandez. Ato da pa dito niya. 63 da, amin din. Naibangal dawan manong June kanadang jem para kasi balasa kay Dalsema watching from Vegan City. Ilocos Sur, agiyaman ak manong from Mark Al Ronquillo. Wow. Sweetheart as your Chen Andres. Tinagana hello karuba ko na. Watching here, Doha Qatar na yung bangal daw yung Pagablaman Valdez family can Reparip family sa J. Bogalyon Norte can Borromeo family sa J. Bolinao Aurora Isip. And hello to my mother Lourdes Pastor. Buyang lang. At si Janet Delim, Lisa Binuya, Riza Alcantara, Maria Teresa Agtang, at ni Ate Rica na yun, Elio Fernandez. Nalpasan, ulitin mo. Dito ka man lagpasan ni. And of course, belated, it's not belated, it's happy birthday to Ninong Atong Vizcara of Ramon Isabela, our former mayor. Dapat ito, inagato. 55. Kung na hello, karubar kes ko man J. Rosas nga duyaw. Sagot ko, kadagitan na ko nga, da Sharon, kin Cheryl, kin Sheila, kin Jason, kin Fred Bermudez, it's me, Norma Bermudez, di Sibusan Isidro. More power sa programa yo, sir. Kadaling J. As requested, Duyaw Arosas. Itaibigan, nakaputa, panag naklata, tinagpunga ng adaduyaw Arosas. Imisan mang dinataros sa nagarubos itilwang gandat mo gayang apumakadan tuy den na dim kabayalan nga imparupa ngadang sa baliken ka kajak met pinagarup amulitang panagdanata ket itay nakatulugag imbati na amay maysag pimakadakang pabantiduyaw Arosas. Bukaw ka? Pabantiduyaw Arosas. Ay, kasi yan. Good afternoon to Jason Talal Fontanilla and of course, itiyan na nga ni Alexa Kiev. Amum kadiya day tasahon sa wanat agnanayon ken amum kadi si tatalgedat si pupudno ngemapay tasiminaka nilipat mo't karing karita naglipas ka duyaw arosas senyales na dim kabalan nga imparupa ngaddan sa baliken ka kajak met pinagarup amulitang panagdanata ket itay
nakatulog imbatinak nga may maysa pinmakalag ka pabaang titiyaw arosan Kanina ka pa. at least na Bawaanti Duyaw arosan. at least naka-timing. That's the essence of it. Okay. Mabali mong aramid nga unique iti may nga sonata. Muli patpatlaw nga kamkamali ka. Kasi di. Bagay Okay, kung na pa dita text line tayo. Good AM mga idol. To'y ating yung Prince Heart, Siazon, Kablangon, Family Siazon, Roque, kastamot condolence, Family Roque. Ano naman? Nangkal kong api mo sa di kalman. Oy, condolence ako. May kantaman, Jay. I don't want to talk about it, Ilocano. Please, mga idol, padaanan me. It's me, Prince Heart, Siazon. Thanks po. Okay, into no damdam paseta. Kansyonin ta dayta. Laglagi po. Grabe, nagadutoy. When laglagi pa, itatangar nga kanito kat itidmin apo iti dadatlag nga sonata courtesy of SB member Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. And he is giving away 200 pesos to siya sinuman ti makapugto. Iti title na apo dito nga sonata. Of course, with your name, age, address, and dito yung official text line tayo, 0915 0361 0917-1500361. Ay sukat, drugrugya laeng si Kamot. Si ora ulitam. 0917-1500361. No ba diyo penawatan Jack Amount. Okay nga rod, oray mititext siya po, ti umunang nga makapugto. Ano? Haan ba amlatan agsangpot na sige. tagin yung messages. So, dahito yun apo, lalayngin nyo ti pumugto. Invalid entry, di kaya awan iti name, age, address na apo, ikan yung ikan. Kaya dahito yun apo, iti nakalaka apo nga name the tune. Once again, courtesy of SB member Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. Ay unayin na yaday tuwin mo Pusok ken karkarwag man ti agdudo ko Adi peniliday na ken natnuan to Jakman lamay peksa tigura ka napalaos Amang katpayin na siyak tagbabaan Barung amdaanan nawan pa'y asawa Lakay ako na ng matandanaganat Jaksan maramanan Ti grasya ni ayang-ayat Okay, tangatagos din ang abagan na po Isong hantay nga papabayaganan Okay, our winner is from San Mateo, Quirino, Isabela. The answer na? Gasat ni Baak. Gasat ni Baak. Kinita. 43 years old, Ronald Season. Tata picturean tata. Picturam sa ulayam, orayam dahil ito agasot ito nurabi Evidence. Nurabi imi nga isend kanya. Evidence. Evidence man dong. Okay nga rod, karo ba? Ditan na pong agkibos si umuna nga oras. Iti adda kami manan, kat agsubli kami, kalpasan ti sa magmamano, palagi.